The JSU War Jaintia Circle today removed the black banner demanding resumption of 108 services at Nongtalang Community Health Centre. The organisation removed the banner after the 108 services resumed at Nongtalang Community Health Centre on the 5th of this month. Speaking to the media, the General Secretary of JSU Central Body, Trayborlang Suchen, said that the organisation started demanding resumption of 108 services as the people have been facing hardship in carrying the patients to the health centres. The President of JSU War Jaintia Circle, Eddie Kerry Potam, profusely thanked the health authorities and officials of Amlaram Civil Subdivision for the resumption of 108 services. Sobenai burom ya sorkar kamtam ya kata DHS kumjuru yu Dr. Amanwar kumjuru ya ki kebor sorkar kepala sengap ya ke jingut ke jingdam jong di pajba jong thai Amlaram Subdivision badaliang sing ke jingdawa ka long ba ya ka wanjurit ambulans ka long nadu aja khat pra batut tat hadu mentah mene ilayo ya ka wanjurit apa Amlaram Subdivision tekum kadak ka ba ka sing ka soben ai burom ne ben sing no ke jingki di melayo ka wanjurit ambulans pi bai kini ke banar ke banadin bagaseng kelak berpenhir no kum kadak mensengek ke jingki namar ke jingdawa kalau ngabasesok bar kadai ke jingtoy ru ya ki pat nongsusnong jong thai Amlaram Subdivision tat haduk kini ki benai beladep ru ngilang long ki ba yai boden dah bentah kini ke jingsem system jong pai ba jong ni ha ke ba ngila janduk jokermen bat ngila ke no ke jingsum men ba habangi lawa kini ke banar batat haduk mentah nagaliang jongga hospital naga bosokar kuno ro ki simla weng wat ki pajba ki nong trei jongga ne ka hospital bat kino ru ki rio pajba ru kila kesan ini naga ni ka jing dawa ka jongi bat mentah ka kenti ka long ka jingjom bat ya kata ni ai kublai ya borok hi umdai tang ya ka bosokar ndai wat ki rio pajba borok kuwei ki bladan mentah ka ni ka jingdawa ka jongi